Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast CFS Connect. Kita berada di segmen baru yang dinamakan Alumni Kita, di mana kita akan menemu bual alumni kita secara santai. Kita kongsi pengalaman, maklumat, pengetahuan. Untuk episod pertama, so ini episod pertama kita ada tetamu khas. Kita akan menemu bual graduan kita daripada jurusan undang-undang. Kita jemput Datuk Muhammad Hanif Harun, betul? Ya, betul. Okey, Assalamualaikum Datuk. Selamat datang. Sihat? Waalaikumsalam, Cik Syaukat. Okey, sihat Alhamdulillah, sihat. Awak Okay. sendiri sihat? Okey, Alhamdulillah. Okey, terima Alhamdulillah. kasihlah kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Despite your busy schedule lah. Alright, so kita mulakan dengan ice breaking dululah. Tadi nama saya dah bagi dah, Datuk Muhammad Hanif bin Harun, betul? Bin Harun Betul. So untuk lebih lagi tu kita minta Datuk introducekan diri sedikit lagi, boleh ke? Boleh. Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's an honor was invited to be invited here by Cik Syaukat, my close friend. Dah kenal lama ni daripada zaman universiti lagi. So, my name is Muhammad Hanif bin Harun. I'm the managing partner of Hanif Harun and Associates, a law firm situated in Wangsa Maju. And I was born in Kedah, raised in Pahang, but now staying in Kuala Lumpur. What else? I'm married with one wife and 2 kids. That's all. I graduated from UIA in 2008. 2008, yeah. That's all lah, I think. Alright, thank you very much, Datuk Hanif. Yep. Right, so we'll start. Can call me Hanif lah. Hanif, okay. Brother Hanif. Untuk get back the vibe of UIA dulu, Brother Hanif. Boleh. Alright, okay. First question we'll start with some general question dulu. Boleh. Okay, why did you choose law or legal studies ni dulu? Kenapa pilih law To be honest, kita mix Kita cakap Melayu boleh, cakap English boleh. Boleh. Nampaknya saya akan cakap Melayu banyak lah daripada English. Sebab my English is not that superb. Honestly, sebenarnya masa saya membesar, saya tak adalah bercita-cita sangat nak jadi lawyer. Cuma, coming from a poor background, I mean, orang Felda, saya orang Felda. Jadi, waktu merencana dah pandai sikit berfikir tu, kita dah berencana kita nak jadi apa one day kan. So ada banyak option lah. But at the point of time, I'm not sure how, tapi bila tengok cerita P. Ramlee, dia ada cerita, kalau lawyer, magistrate, dia like macam ada little bit ada status dalam masyarakat kan, being a lawyer. So that's why waktu tu merencana antara dia nak jadi doktor, peguam, and whatever yang macam professional level. But turns out masa tingkatan 1 I'm supposed to macam I was offered to be enter into MRSM, tapi keputusan ayah saya untuk menghantar saya ke sekolah menengah saya tu menyebabkan saya memilih untuk jadi lawyer lah. Sebabnya dia hantar saya ke sekolah agama di Temerloh, dan sekolah tu tak ada sciences. Ada sciences, sorry. Oh tak ada, minta maaf. Tiada sciences. Dia hanya jurusan sastra. So waktu tu pilihan yang ada waktu tu saya rasa paling best kalau maksudnya kalau you belajar pandai, you cemerlang akademik, then apa the best you can be? I mean lawyer lah. For me lah, at that point of time kan, kita orang kampung, kita tak tahu business, kita tak tahu benda-benda lain punya career. Lawyer, doktor, jurutera, something like that. But so I go for a lawyer lah. But tambah sikit lagi. Daripada saya darjah 3, saya dah masuk public speaking competition. So, saya pernah represent negeri Pahang, pergi sampai peringkat kebangsaan untuk public speaking, debate. So, actually, that's create me who I am now lah. Jadi foundation untuk jadi lawyer tu dah ada daripada awal lah. Debate semua tu, public speaking semua tu. Aku pandai bercakap. Bukan pandai bercakap, rajin nak bercakap kan. Pandai bercakap. Okay, and then macam mana boleh pilih UIA untuk sambung legal studies tu ataupun law tu? Okay, this is also interesting
at first I don't want to enter into UIA because of this is like macam honest ataupun admission. Masa masuk dekat sekolah menengah tu, my parents, ayah hantar ke sekolah agama tu, it's a little bit like macam tak puas hati sebab I want to enter into MRCM kan. Waktu tu MRCM like macam you masuk MRCM kira you pandai lah. Status lah something like that kan. Tapi Allah dah aturkan hidup kita macam tu. Jadi reason being kenapa saya pilih UIA, dia ada dua sebab. Satu sebab ialah yang pertama sebab memang law dia offer waktu matrik lagi. Okay, so kalau you masuk foundation ataupun masa tu kita panggil matrik. Now kita panggil apa? Foundation Foundation Studies. Foundation Studies. Masa dulu kat PJ dia panggil matrik PJ. So waktu tu matrik MCIIUM. So dia boleh pilih siap-siap. You masuk, you boleh offered as a matrik in law. So masa tu maksudnya you dah certain. Maksudnya kalau you masuk situ, you lulus, you boleh pergi main camp terus ambil degree in law. Sedangkan kalau you pergi matrik lain, contohnya KPM ke dan sebagainya, you boleh ambil jurusan sastra, tapi kalau you tak lepas and then you tak mungkin tak dapat masuk ke UIA. That's one thing lah. The second thing is because of bila kita dah belajar about sekolah agama, kita belajar sekolah agama sekolah agama dia ada subjek like Arabic apa semua, and then kita tahu for sure UIA ni dia ada Arabic, dia ada Islamic dia. And then datang kat situ lah kita memilih kenapa UIA ya. Itu sajalah kot. Jadi dulu tu ambil dia ada dua kan, kalau legal studies ada syariah and civil Betul. Betul. Okay. Kalau dulu I'm not sure now, tapi kalau dulu dia kita masuk kita ada exam English kan, English Arabic. So, okay, siapa yang nak memilih untuk sambung syariah, dia mesti lulus at least Arabic level 4. So, maksudnya siapa yang masuk ke matrik PJ waktu tu, ada peluang dia pun untuk sambung double degree maksudnya double degree in LLB and LLBS. So, cuma memilih lah lepas tu. Kalau contohnya ada orang dia masuk macam saya, bahasa Arab tak berapa pandai sangat, jadi masuk level 2 je. So saya kena tambah lagi maknanya tambah satu STEM. Saya kena tambah satu level 2, level 3 dengan level 4 kan untuk belajar Arab. Jadi saya decide untuk tak sambung lah. Jadi saya tak ada degree syariah, tapi sebenarnya boleh memilih untuk pergi syariah tu sebab semua orang offered that opportunity, depend on you untuk pilih sudah. Okay, right. So dah lama dah graduate UIA kan. Agak-agak dulu kalau fikir balik, bagus ke UIA ni untuk bagi kerjaya Hanif sekarang ni? kita ni podcast kan, jadi so kita share benda yang tak boleh skema sangat lah, textbook sangat jawapan kan. Dia ada dua jawapan tau kepada benda ni. Dia bila anda berumur 20-an dan 30-an, dan bila anda berumur 40-an macam saya sekarang. Okay. Bila berumur 20-an ataupun 30-an muda, kalau jiwa kita ni bukannya jiwa yang ada kesedaran ataupun bukan Islami ataupun bukan dalam keadaan yang macam terkurung sikit. Okay, sebab UIA ni kan kita tahu, kita international Islamic so values, Islamic value tu ada dalam universiti. So kalau kita ni jenis orang yang suka enjoy, bukan jenis orang yang attach kepada ni, kita akan rasa macam UIA ni biasa-biasa je lah. Kita tak appreciate that value tau. Faham tak? Maksudnya bukan kita tak tanya, kita just that macam dia tak bebas, dia pergaulan tu alhamdulillah, bukanlah kata restricted sangat, tapi dia tak bebas macam universiti lain. Kita boleh kata universiti lain, UiTM for example, lebih bebas, lebih terbuka. But nanti bagi ustaz kan. So bila kita berumur 20-an, kita rasa macam UIA ni biasa-biasa je, macam biasa, macam universiti biasa lah for me lah kan. Dan bila kita dah towards later stage sikit, kita dah experience sikit, kita dah tak ada keberkehendakan kepada enjoy lah kehidupan ni, kita appreciate apa yang UIA tu bagi tau. Kita appreciate sebab at least kita ada basis tau. Kita ada basic.
Dan kita dijaga waktu kat universiti tu. Kalau tak, kita tak tahu lah umur 18, umur 19 tu, umur 20 tu, hanyut macam mana kita pun tak tahu kan. But that's the value yang I macam really appreciate lah sebenarnya sekarang. This is honest opinion lah. Mungkin kalau you tanya orang akademik, dia akan jawab secara akademik. Wah, this is a good value. Ada ini, ada ni. But if you ask me, that's the most important part. Kita tu ialah Islamic, ada perkataan Islamic tu. And then some more kita also exposed to like international students yang datang daripada Sudan, datang daripada Bosnia. You know, your mind also tak confined to Malaysia punya ni kan. Malaysia apa? Dalam Malaysia punya surrounding saja. So kita expose juga kepada Islam, tapi Islam yang lebih universal kan, itulah. Betul international. Itulah ada saya pun cuba nak pupuk benda ni dalam minda pelajar-pelajar saya, tapi dia orang agak yang memang mentaliti muda lagi, memang tak sampai lagi lah tahap tu. Mungkin kemudian lah baru sedar agaknya. Betul. Dia akan pergi, saya rasa dia akan seiring dengan usia lah. Lagi matang, lebih matang nanti lebih kita appreciate lah. Kenapa UIA? Alright. So kita still bincang tentang UIA lagi. So agak-agak kat UIA lu ada tak macam pengalaman yang paling berharga rasanya? Ataupun benda yang tak boleh dilupakan ke? Ataupun ada pensyarah kegemaran ke dekat UIA lu? Kalau kata specific moment bahagia tu, dia banyak tau. Dia banyak sangat sebenarnya. Kita tak boleh nak pick apa yang paling bahagia, apa yang tak bahagia. Kalau tanya saya punya experience is, saya tak ada specific moment kenapa saya rasa macam UIA tu ada apa kenangan kat UIA tu ni. Saya ada banyak. Sebab saya involve dalam, saya kuat aktif dalam society. Saya aktif dalam caring club, saya serve community service. Saya juga first president for secretariat SPRM now, dulu BPR lah Badan Penjagaan Rasuah, first secretariat dia. And then saya jadi aktif dalam community sensitive team. Lepas tu saya main band, main music. So saya mungkin kalau kata one of the best moment is kita menang pertandingan makum dekat Perlis. Bila pertama kali pertandingan nasyid universiti kita bawa band dan saya main muzik lah waktu tu. Itu one of the memory lah. So waktu tu Cik ni main instrumen apa ya? Kalau boleh tahu sikit. Gitar. Lead Tapi gitar tak. Kita second gitar. Tak penting tu siapa yang main lead, siapa yang main second kan. But kalau nak tanya moment tu, kita orang pioneer yang bawa instrumen ataupun gitar, satu full band ada drum apa semua, pergi pertandingan dan kita menang nombor 2 lah. Waktu tu UIA tak pernah ada nombor UIA ni dalam sejarah tak pernah dapat nombor. Dan first time kita bawa dah kita dapat nombor 2. Kalah dengan UKM. Ini antara semua universiti time tu? Ya, betul. Pertandingan antara universiti makum. But ada lain macam kalau tanya lecturer pula, to be honest tough one lah. Saya tak ada specific lecturer yang saya very close. Almost close dengan everyone. Tapi tak ada kata siapa yang stand out more than the rest. Tapi kalau saya kata saya lebih rapat dengan lecturer saya di Matrix lebih daripada di Bancamp. Ada ingat nama lagi? Ada. Taklah rapat. Saya ingat dia tu lah. Saya ingat dia tu, nak kata rapat tidak lah kan. Contohnya Kak Mizan, Kak Mi. Saya Kak Mi ada kan kat sini kan. So saya tak rapat sangat dengan dia, tapi saya baru ada terreunion dekat sekolah baru ni, jumpa dia balik. But she's one of the lecturer yang saya rasa saya remember lah. Ada beberapa lecturer lain lah, tapi kalau dekat main camp saya tak nak sebut spesifik lah, mungkin kerana saya tak rasa ada someone tu lebih melebihi siapa lah. Okay, baik. Tadi Cik Ani ada cakap tentang Pak Cik Ani dulu banyak join club society, banyak join ni, banyak join tu. Agak-agak lah. Bagi pendapat Cik Ani lah, penting ke seorang student tu untuk join club society untuk jadi aktif? Kalau tanya saya, sangat penting lah. Sangat penting. Dia ada dua sebab. Dua sebab
Satu, kalau tanya saya, my opinion, kenapa I join the society is kita membentuk peribadi, peribadi kita. Sebab kalau kita hanya dalam circle kawan-kawan, contohnya roommate kita, lepas tu dan keluar pergi makan, do nothing, belajar, kita tak expose to like macam real world. Bila kita involve in society, kita belajar macam mana berorganisasi, macam mana kita nak deal dengan people, either dalam organisasi kita dengan orang luar. Contohnya kalau setiap saya dalam sensor team atau caring club, main dengan anak yatim, main dengan rumah orang tua. So bila nak buat program, you kena deal dengan orang tu, deal dengan orang ini. So benda tu membentuk peribadi, belajar untuk membentuk peribadi, dan some way for you to give back to the society. That's my opinion. Okay, itu kalau jawapan skema. Okay, jawapan yang tak skema tu nombor 2. Nombor 2 tu ialah bila you nak bekerja nanti, I'm employer. Okay, saya ni majikan, dan saya dah interview more than maybe 200-300 people yang nak bekerja bawah saya. Dan usually kita boleh nampak beza kualiti seorang yang memang aktif bersosiety dan tidak aktif. Jadi dekat situ kita bukan kata kalau you join society you confirm dapat kerja. Tak, bukan You tak join society pun boleh dapat kerja kalau you boleh ni. Tapi kebanyakan bila kita tengok daripada 200 orang tu, for example, 100 boleh nampak perbezaan lah. Boleh nampak perbezaan bahawa orang yang bersosiety ni kualiti dia macam mana, dan orang yang tak join society ni kualiti dia macam mana. So that's my suggestion lah. Kalau boleh, join lah society kan. Kan mungkin for you to create your own character and also give back to the society, something like that. Untuk pandailah berborak sikit kan, pandai bercakap, berbawa diri sikit. Pandai bawa diri, bercampur lah dengan orang kan, kenal orang itu sikit. Mungkin boleh jumpa jodoh sikit ke, mana kita tahu kan. Baik kan, betul. Tapi bukan itu penting, jodoh tu tak maaf, saya gurau je lah. Tapi maksudnya kita berjumpa dengan orang, kita pun boleh berinteraksi dengan sebab manusia ni, kalau kita berkawan, biasanya kita berkawan dengan orang yang di circle kita tau, orang yang kita selesa, same interest. Tapi bila kita bersosiety ni, kadang-kadang kita akan jumpa orang-orang yang tak same interest. Level dia lain, background dia lain, dia mungkin datang daripada orang kaya, daripada orang miskin, daripada orang pertengahan, kan? So karakter mismatch tu ataupun karakter different karakter apa dia panggil? Karakter perbezaan karakter tu. Perbezaan karakter tu dia boleh membentuk diri you macam mana you nak deal. Kan? Kadang-kadang kita buat ni, kita rasa betul tau. Kita rasa betul, tapi pada dia, perception dia lain. Daripada dia tak betul. Sebab dia mengambil daripada background dia, daripada yang lain. Yang macam kita ambil daripada background yang lain. For example, macam itulah. Okay. Kita bagi soalan yang fokus sikit dalam legal punya undang-undang punya world ni sikit. Kalau dari segi legal profession ni, apakah kualiti yang Cik Ani rasa paling penting sekali yang perlu ada untuk seorang yang mahu untuk ada career dalam legal profession ni? Legal profession being a lawyer lah. Legal profession ataupun lawyer. Dia ada dua, dia ada, sebab kita ada judiciary part kan, jadi hakim, jadi magistrate, dan jadi lawyer part. Lawyer pun ada beberapa karakter jugalah. So ada beberapa segmen juga. Lawyer, advocate sudah kita, lawyer yang pergi mahkamah, lawyer duduk di office, dan lawyer yang jadi legal advisor. So tak apalah, bagi menjawab secara umum lawyer lah, secara umum. Sampai saya pun kurang celik lah sikit. Faham. That's why saya cuba terangkan. Okay, first, kalau secara umum dia, saya tak boleh bercakap bagi pihak magistrate sebab saya tidak pernah jadi magistrate ataupun judiciary. Tapi kalau secara umum dia, you nak masuk dalam legal profession ni, basically you must know the law lah. You must really like macam tak boleh datang dan jump into this world without you limited knowledge. You kena know your knowledge tu, maknanya awareness you pasal undang-undang, dia punya update, development or whatever, mesti kena very wide.
Mesti kena sentiasa alert apa benda yang terjadi dengan dunia undang-undang ni. Apa undang-undang yang ni, undang-undang baru ke, for example, dan isu-isu semasa. So the most important quality is knowledge. Obviously, knowledge kan. Maksudnya kalau apa yang you belajar dekat universiti tu, itu is a knowledge, and then you kena praktikkan dekat luar dengan benda-benda yang updated. Sebab kadang-kadang dekat universiti ni kita belajar basically like macam some macam case yang lama tau, macam the precedent. Okay, tapi bila kisah di lama-lama. So bila kita keluar ni, dia kita kena cari practicability sebab ada undang-undang baru kan. Lepas tu isu-isu baru yang tak kita cover masa belajar dekat U tu. That's why benda-benda tu sebenarnya sangat important lah. Kita kena update diri kita sebab orang akan tanya tau. Bila orang tahu you belajar law, orang belajar you lawyer, orang akan selalu tanya, apa jadi dengan kes tu? Apa jadi dengan kes ni? Kes bunuh, kes ini, kes walaupun kita tak buat kriminal, kita mesti kena tahu tau. Sebab orang akan bertanya dan kita pun rasa macam takkanlah kita tak jawab as a lawyer kan, for example. Itu secara umum. Even kalau bukan buat judiciary pun, buat benda lain pun orang kena, itu adalah perbualan orang yang legal profession lah. Betul. Okay. Buat perbualan ni, this is very funny This is very like macam ni. Kalau you pergi, okay, you duduk sebelah ni meja you dengan kawan-kawan, dan sebelah ni adalah meja lawyer 10 orang lawyer. Tahu tak dia orang akan bercakap pasal apa? Dia orang akan bercakap pasal ada kes yang baru keluar daripada mahkamah ini. Dia orang akan bercakap pasal kerja tau. Wah, hari tu I begini kes ini dia akan bercakap pasal law and case law. So benda tu sangat funny for me because kita ni bila jumpa kawan-kawan, kita tak nak cakap pasal kerja kan. But lawyer ni dia ada tendency untuk bercakap pasal law. Dia akan selalu nak cakap dekat kawan dia apa yang dia buat pasal benda-benda baru, macam for example. But again, kalau kita balik kampung, orang public dia akan tanya, dia tahu you lawyer kan, dia akan tanya, macam mana kes tu boleh lepas lah, macam mana kes tu boleh sangkut lah. Jadi kita ni lawyer buat corporate, buat agreement, bukan buat criminal pun, tapi makcik-makcik akan mesti tanya lah. Kita kena tunjuk pandai juga kan. Okay. Menarik tu. So sebab bincang hari-hari benda tu lama-lama boleh ingat by heart lah. All the penal code lah, sebab tu boleh ingat kan. Kena hafal ke selalunya? Tak, best. Sebenarnya kalau orang yang betul-betul practice criminal, maknanya buat law criminal jadi peguam jenayah ni, memang kena hafal by heart lah. Dia kena hafal all the section, all the code. But macam kalau kita as a lawyer yang general ni, macam saya corporate law kan, kita tak involve in criminal, tak pergi court, just enough kita tahu section yang like macam penting lah, 39B itu dah atas dadah, section 302, benda-benda yang macam kes bunuh, benda-benda simple lah, benda-benda itu dia benda tu dia datang by heart juga. Sebab kita bila kita bercakap dengan orang ataupun kita baca paper, benda tu dia akan masuk dalam memory, itu sajalah. Alright. Tadi lupa tanya. Tadi Cik Ni ada cakap tentang banyak interview orang. Bila interview tu agak-agak untuk legal profession ni, bukan agak-agak, secara faktanya, penting tak untuk ada CGPA yang tinggi? CGPA tu benda yang dipandang tinggi tak untuk seorang yang nak pergi ke legal profession ni? Okay. Kalau dia depends on, this is for me. Dia depends on organisasi yang you nak bekerja. Okay? Kalau organisasi tu someone yang some organisation yang memang besar, big firm for example, ataupun big company, how you want to be more outstanding than others? Dia ada beberapa cara saja, dengan cara bahawa benda yang ada di dalam kertas, which is your CGPA. Correct? For example lah, contohnya ada 1,000 orang ataupun ada 100 orang apply for this one company. Macam mana dia nak select the best? So dia akan baca resume, dia akan tengok you punya ni, obviously dia akan pilih orang yang CGPA tinggi lah. Okay, usually that happen to the big organisation. Tapi kalau you tak keen untuk bekerja the big organisation, you nak pergi ke smaller firm,
ataupun firm yang tengah-tengah, maybe they don't really look into that your CGPA. Dia akan nilai you masa interview tu, your quality. Apa yang dia nak, bergantung kepada apa kehendak firm tu. Firm tu nak seorang yang outspoken. Dia nak seorang yang knowledgeable lah. Dia akan cari karakter tu semasa interview. So actually masa interview tu the most important part lah. If you ask me, do CGPA important or not? For me, very very important lah. Sebab saya pun mementingkan dulu CGPA saya. In some way that bila orang tengok you punya result tu, orang akan somehow ada first good impression for you lah. Dia good impression tu sangat penting juga sebenarnya, sebab yelah, dia memberi beberapa advantage, like macam yang cakap tadi kan, mungkin you being shortlisted ke apa ke, whatever advantage, tapi ada good impression. First good impression tu dia akan beri you sedikit advantage dalam real world. Tapi kalau my firm, itu CGPA I tolak tepi. I rather than tengok you punya personal skill. Macam mana you communicate with people, how you carry yourself. Knowledge tu important, kan, experience is important, tapi how you carry yourself, your character. Because you are coming to my office, to my family, because my office is my family, my firm is my family. So I don't want someone yang macam out of touch, ataupun seorang yang lari daripada ni kan, tiba-tiba you nak buat kepala sendiri. I don't want lah. That's me. Itu saya, Cik Syaukat. Orang berbeza-beza. Okay. Right, good. Good advice. Disebabkan saya juga English teacher, language teacher. Saya tanyalah juga Cik Anil Ya. Penting tak agaknya mastery or being proficient dalam language ni, English, Malay, Arabic untuk legal studies ni, ataupun legal, betul ke kita bisa guna ni legal profession secara umum? Boleh, legal profession boleh digunakan. Betul lah, tepat lah tu. So if you ask me, being a lawyer, you need to have like macam good mastery in English. That's very 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 important, because too bad my English is not that good lah. Okay, don't be like me. Try to master your English. English is very important. Language is very very important, because of you are basically like macam bila you masuk dalam legal profession ni, you are professional. Okay, people expect you to be professional, and then you can serve all kind of people. Okay, English ni dia macam universal language. Okay, you can speak to Chinese in English, you can speak to Indian in English, you can even speak to foreigner in English. Kan? And then kalau you limit yourself dengan Malay saja, ataupun Arabic saja, ataupun language English. I'm not looking down on Arabic. Arabic is very important. But kalau kita tengok dalam Malaysia punya situasi ni, Arabic is not that important, because bukan important, macam mana? It's not that dalam legal profession lah. Dalam legal profession dia tidak sangat, kecuali you memilih untuk bekerja sebagai peguam syar'i lah. Dan even you jadi peguam syar'i sekalipun, bahasa yang digunakan di mahkamah syariah adalah bahasa Melayu. Okay, so but English is acceptable language in a court untuk civil. So maksudnya kalau you tak boleh cakap Melayu, you boleh cakap English. Biasanya court akan gunakan bahasa Melayu. Try to macam cuba untuk menggunakan bahasa Melayu, but then kalau tak boleh, you can speak in English, which is court will allow lah. Kalau you nak cakap bahasa Arab dalam bahasa court mahkamah sivil pun boleh, tapi kena minta jurubahasa lah. Kan? So if you ask me important ke tak, very very important, very very important. So kalau boleh English language proficiency tu kena ditekankan lah. Ditekankan oleh semua orang. Alright. Okay. Alright. Saya rasa di soalan terakhir untuk Chinese. Dah dekat setengah jam lah kita berborak. Okay. Sorry apakah sorry, termerepek banyak. Tercakap merepek pula.
Kita kan dah cakap awal kita nak borak santai. Ya. Okay, so soalan terakhir. Nasihat Encik Anis untuk pelajar-pelajar URA yang ambil legal study atau pekerja URA secara umumnya. Ada Okey, ke? untuk apa? Untuk UIA UIA grad. Pelajar URA. Okey, saya rasa saya share this sentiment dengan everyone yang dah grad. University time is one of the best time of your life. Ya Allah, betul sungguh. Ya, saya rasa kalau saya bercakap dengan siapa yang pernah masuk universiti, even UIA lah, in fact UIA dan kita actually kawan-kawan yang se-UIA, kita ada kawan sekolah menengah, betul kan? Sekolah rendah, kita ada kawan kecil, kawan kampung. But saya rasa yang paling kita dapat adalah kawan UIA. Betul. Sebab, to be honest, UIA, memori masa UIA tu is like the best moment in my life lah. The best period, that 5 years I dekat UIA tu, that's the best period of my life. Sebab waktu tu kita baru kenal dunia, kita ada kawan-kawan yang ramai dan UIA itself tu memang surrounding dia like macam satu situasi like macam bila kita berada dekat universiti tu, memang masa nak pergi kelas tu rasa penat lah, mengantuk lah. But looking back, it's like macam satu situasi yang macam dirindui lah. So my advice to you guys is just to enjoy. But strive for success, but at the same time try to enjoy the moment you dekat UIA, and then try to get involved in many things as much as you can. Bukan not necessarily society kan. Kita ada sukan juga, kita ada whatever lah, cultural punya performance, kita ada kalau kat main camp kita ada apa lagi, ada converse kan, ada macam apa, Umatic Week, fiesta itu, fiesta ini lah. Try to get involved, just like appreciate the moment lah, enjoy the moment lah. This is the best times for your life, in your life lah. Believe me bila dah kerja, okay, mungkin sekarang you all tak ada duit. That's why itu benda yang you all akan rasa macam tak happy sangat. Hello? Ada. Terputus ke? Okay. Saya cakap tadi? Terputus sikit. Okay. Okay. So, this is the best moment of your life. Just try to enjoy, get involved, belajar sungguh-sungguh, make your parents proud, but at the same time, okay lah, macam apa yang saya cakap terputus tadi ialah duit. Okay, now you all mungkin lah ada duit nak makan, betul tak, duit whatever lah kan, tapi tak sebanyak kalau orang dah bekerja. But jangan terburu-buru nak masuk dunia pekerjaan lah, sebab you don't know lah. Money never enough. When you like macam, yelah, ramai orang dia nak kerja cepat sebab dia pun nak pegang duit, nak beli tu, nak beli ni kan. That's not important. What's more important is the memory. The memory you duduk kat itu. Bila orang yang bekerja macam kita orang ni, I rasa Cik Syafqat ni pun dia berfikir benda yang sama juga. Kita ingat balik UIA, kita rasa macam wah, bestnya rindunya waktu tu. Waktu tu. In fact, kalau kita makan sehari sekali pun kita happy sangat waktu tu. Maksudnya tak ada duit kan waktu tu kan. But still very happy with that time. So appreciate your time, appreciate your colleague. That's all what I can advise you guys lah. Itu saja. Alright. Okay, so alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Okay, saya rasa cukup sampai sini saja kali ini. Kita dah borak sampai 30 minit lebih, setengah jam lebih dah ni. Right, potong banyak-banyak sikit. Kita edit macam-macam nanti. Right, okay, saya minta maaf kerana ada tanya soalan-soalan yang mungkin tak bersesuaian sangat dengan profession Cik Anis tadi. Mungkin jauh lari sikit, ada part kriminal, masuk dari lawyer pula. Right, tak apa ya. Okay, kita ucapkan, okay. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kerana sudi meluangkan masa bersama CFS. Mungkin CFS tu waktu UIA itu masih lagi di hati tu sebenarnya. Masih. Kan? Untuk pengetahuan, anak-anak saya belajar dekat Setiabudi. Itu UIA punya sekolah juga. Saya duduk kat Gombak. Jangan risau, UIA masih lagi di hati. Sangat di hati lah. Okay. Alright, so hingga kita bertemu lagi di episod lain. Okay, terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.